Dobar dan, braći i sestre, stižemo na Gamescom, najjači Spider-Man na svetu i King Zlatan Gaming. Idemo da vidimo tamo šta se dešava, šta ima sve, probat ćemo da vas provedemo tu i tamo. Let's go! Kao Spider-Man, onako zove strane. Ovako kao Spider-Man. Braćo, dobrodošli na Gamescom, na Playcon. Treba da nađemo sad ovdje nešto, brate, da izdominiramo neku igricu. Ajde se slikamo sa Angry Birda. Ovako ruku. Gledaj, ovdje možeš da probaš. Ovdje mora da probamo. Brate, ovdje se mora zadržimo da probamo, a? Ovdje ćemo da probamo povrat, po Angry Bird. Dođi snimi ovo da vidiš printeri kako rade. Da možda mi napravi figuricu King Zlatan Gaming. Da štampa kolače komšija. Kažu da možda ga i štampa sukus. Sad će da nađemo nešto da igra. Stavimo ovamo. Evo ga i Deadpool. Sad će da mu stavimo pištolj na glavu ovako. Bro, is it possible to take a gun for a picture? Is it possible to take a gun for a picture? Brate, ovo pravo. Kako je dobro, pogledaj. Gledaj, ima optički, snimi kroz ovo. Vamo nas, braću, samo na King Zlatan Gaming kanalu. Na 100.000 suva ide giveaway auto, znači na 100.000 suva. Znaš da sam nepobedio ovdje, mislim da svi znate da sam ja ovdje nepobedio. Da sedimo po 50 evra da uzimam ljudima, znači da ih menjam na po 10 minuta. I sad idemo da vidimo Dotu gdje sam naravno nepobediv. Vidjet ćemo vjerojatno Counter Strike gdje sam unbeatable, znači ja i King Zlatan Junior. Tako da, znate da sam ja napravio od čačkalica dvorac od 20 metara, brate, kad sam bio mali. Na mene u sekundi ispaljeno 2, 5, 8 i 11 metara. Ajmo kupimo nešto pivo. King Zlatan plaća za svoj tim. Kako je vaše mišljenje o Playconu za sada? Da li ćemo da odemo da osvojimo Fortnite turnir i da im uzmemo 1000 evra? Da. Će vidim da suda za mene. Sejte tu, sejte tu. A čega nas dečka? Dečko je velenjak. Pa brate, velenjaci mogu reći da izbijem, brate. Brate, dečka se ja će vidim da suda za mene, ne plati. Do you want to marry me? Already. For my channel. So guys, I brought a guy who will win the tournament. I'm still new YouTuber, bro, and I'm a bit shy, but thank you. Good. Thank you, bro. Dva najjača igrača Fortnite-a. Došli smo da uzmemo event, brate, da pobedimo sve. Inače, spremite se, brate. Braćo, ne znam da li radi mikrofon, verovatno radi. To bi bilo to za večeras. Vidimo se opet na Sigma eventu za par dana. Stay tuned.